nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni, nitaingia lango lake na sifa moyoni, nitaingia kwa shangwe kuu, nitasema ni siku njema Bwana ameifanya, nitafurahi kufika mbinguni. Amen. Amen. Imana ishimwe. Amen. Ndagira ngo mbanze nshima Imana kubw'abakozi b'Imana. Nitamshukuru Mungu kwanza kwa ajili ya utumishi wa Mungu. Ntabwo byoroshye gutekereza umuntu kumuha agatuti, Si rahisi kumfikiria mtu alafu unampa pulpiti hii, kubera yuko turi mu myumvire imwe. Ndabyumva cyane kwa sababu tumefika enzi moja, mimi nayasikiza sana. biraruhije cyane, ni ibitekerezo bigari, Ni magumu sana, ni fikira kubwa sana. kuvuga ngo ninde natumira kugira ngo aze yungure ab'Imana yampaye. Ni nani ufikirie useme ni nani nitamwalika aje awambie watu wale ambao Mungu amenipa ni waongoze. Ninde natumira kugira ngo aze akuze agaburire areme achure ab'Imana yampaye. Ni nani nitamwalika mwenye atakuja kukuza kuhubiri wale ambao Mungu amenipa ni waongoze. Muzobyumva umunsi muzoba nkabo. Utayasikia siku utakuwa kama hawa. Mwabakozi b'Imana mwenciye bugufi cyane. Enyi watumishi wa Mungu nanyenyekea sana. Cyane. Sana. Bitarimo gukabza n'ibindi, nciye bugufi kubwo kuntekereza no kuntumira. Si mambo mengi, lakini nanyenyekea kwa kunifikiria na kunialika. Mwagize neza. Mefanya vizuri. Nandi musenga mbwira Imana ngo Mana uzumfashe nganduke. Mungu, nilikuwa naomba Mungu nisaidie ninyenyekee. Nzamenya nico barimo baratekereza ngomba kubacho umwanya ndi hano. Na nijue kile ambacho wanafikiria siku ambazo nitakuwa hapa. Mbwira Imana ngo Mana umpindure umugisha kuri bo kubera yuko bantekereje. Nikasema Mungu nibadilishe kuwa baraka kwao kwa sababu wamenifikiria. Apostle turamwubaha cyane. Mtume tunakuheshimu sana. Kandi twubaha amavuta y'Imana muri ho. Na tunaheshimu mafuta ya Mungu ambayo yako kwako. Hari igihe abantu bajye babana n'umuntu bakajya babona ari bisanzwe. Kuna vile mtu anaishi na mtu mwingine anaona ni mtu wa kawaida. Ariko hahiriwe abahishuriwe amavuta bakubandi. Lakini heri wale ambao wamefunuliwa mafuta ambayo yako kwa watu wengine. Kubera yuko Imana ntituzahura nayo. Kwa sababu haututakutana na Mungu hivi. Ahubwo tuzahura nabo yahamagaye. Bali tutakutana na wale Mungu amewaita. Nabo yahagurukije. Wale ambao wamesimamisha. Nabo ihaisha. Wale ambao Mungu amewapa neno. Nabo yasiza mafuta. Wale ambao Mungu amewapaka mafuta. Iyo tubagandukiye. Tukiwatii. Tuba tugandukiye bahamagaye. Hapo
tunamtii yule ambaye amewaita. Biragoye kubaha Imana cyane. Ni ngumu kumtii Mungu sana. Utubaha uwo yahamagaye. Ila kumtii yule ambaye Mungu ameita. Ni kinyoma cyambaye ubusa kandi abantu mukizwe. Ni bure ama ni uongo mtupu. Nige kubaha abakozi b'Imana. Anza kuiga watumishi kuheshimu watumishi wa Mungu. Muza makuru. Najua habari. Igihe cyose uzubaha umukozi w'Imana yaguteretse imbere. Nyakati utamheshimu mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweka mbele yako. Uzoba wubasha Imana, uzoba urimo uragendana n'Imana kandi ari mwene wanyu mu mubiri. Hapo utakuwa umemheshimu Mungu na unatembea na Mungu na tena yeye ni ndugu yako kimwili. Yes. Yego. Yes. Yego. Yes. Imana iguhe umugisha. Amen. Mungu akubariki Reverend. Imana iguhe umugisha. Mungu akubariki. Imana ibahe umugisha abakozi b'Imana. Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Ibahe umugisha. Imana iguhe umugisha. Mungu awabariki. Mungu awabariki. Wadutumiye watwagiye tuvugana atubera umugisha. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Ndumva nishimye. Nimefurahi sana. Mpamvu nishimye hano nuko haba abakozi b'Imana bakorana n'Imana. Hapa ni kwa sababu kuna watumishi wa Mungu ambao wanafanya pamoja na Mungu. Hanyuma ndashimira abaririmbyi ba nyiri giterane. Mara ya mwisho nitashukuru waimbaji wa abaririmbyi Imana ibahe umugisha. Waimbaji Mungu awabariki. Kandi mukomere. Tena imarikeni. Mwagize neza gutekereza igiterane muyobowe n'umuyobozi wanyu. Mmefanya vizuri kufikiria mkutano mkiongozwa na kiongozi wenu. Mwagize neza kudutekereza. Mmefanya vizuri kutufikiria. Imana ibahe umugisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Nashimira mwebwe muri hano ku munsi wa mbere. Nashukuru nyinyi ambao mko hapa siku ya kwanza. Ndizera ko turibuze kugira nibihe byiza. Naamini tutakuwa pamoja na nyakati nzuri pamoja nanyi. Hanyuma munyemerere ntange haleluya. Lafu mnikubalieni sauti haleluya. Tuzamure ibiganza duhe Imana. Tumpe Bwana utukufu tukinyosha mikono yetu. Yeme ibiganza biheke. Tafadhali nyosha mkono wako. Uriya mubyeyi yabizamuye neza. Mama amepandisha vizuri. None tureke gutya tuzamure ibiganza. Tupandishe mikono yetu. Amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki sana. Munyemere dukore ikintu tutamenyereye. Tufanye mambo ambayo hatuzoei hapa kwetu. Uhaguruka unshakira abantu barindwi. Simama unitafutie watu 7. Ubabwire ngo iki giterane ni igiterane cyo guhura n'Imana. Uambie mkutano huyu ni mkutano wako. Abantu barindwi yeme si benshi. Watu 7 tu si wetu wengi. Iki ni igiterane cyo guhura n'Imana. Hii ni mkutano wa kukutana na Mungu. Iki ni igiterane cyo guhura n'Imana. Hii ni mkutano wa kukutana na Mungu. Iki ni igiterane cyo guhura n'Imana. Hii ni mkutano wa kukutana na Mungu. Mbwirira abantu barindwi ko niambie watu wa 7 hii ni mkutano wa kukutana na Mungu. Cyo guhura n'Imana. Hii ni mkutano wa kukutana na Mungu. Umubwira gerageza useke. Ukimwambia ucheke. Gerageza umwenyure. Jaribu ucheke tafadhali. Gerageza umubwire nibishoboka. Ikiwezekana. Gira ijambo mwaturaho. Tamkie neno. Barikiwa sana. Tamkie neno moja ama mawili. Duimani tu haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Amen, amen. Tunashobora kwicara Imana ibahe umugisha. Tunaweza keti, Mungu awabariki. Amen. Haleluya. Sarenda neza rusarire. Nimefurahi. Duimani icyubahiro. Tupe Bwana utukufu. Haleluya. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe, asifiwe, asifiwe. Asifiwe, asifiwe sana. Amen. Amen. Hari indirimbo y'Icyongereza ivuga ngo tuguhaye icyubahiro. Urayizi? We give you all the glory. Ndagira ngo murayizi yeme. Hallelujah. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you tuzamura ibiganza duhe Imana icyubahiro twese.
to reign. We give you glory. We give you all the glory. We worship you. We worship you, Lord. Yeah. Lord, we give you glory. We give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are Alpha. You are Alpha and Omega. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you we worship you, Lord. You are the, you are the. We give you all. We give you we worship you, Lord. You are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. We give you all the glory. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. Yes. We give you honor. We worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you we worship you, Lord. You are worthy to be praised. We give you all.
ijambo rinjemo. Hapa kuna neno ambayo imekuja ndani mwangu. Hari ijambo rinjemo. Tumaze duhimana icubahiro. Tumpe Bwana utukufu kwanza. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Haleluya. Iki nico gihe cyiza cyo guhimana icubahiro. Hii ndio nyakati nzuri ya kumpa Bwana utukufu. Tugeze mu 2022. 2022. Nico gihe cyo gushima Imana. Hii ndio nyakati ya kumshukuru Mungu. Ibidukikije bitugoye. Yale ambayo yanatuzunguka na inatusumbua. Nizo mpamvu zo gushima Imana. Hiyo ndio sababu ya kumshukuru Mungu. Amazina dufite. Majina ambayo tunaitwa leo. Aya yose y'ubuhunzi n'ibindi. Haya yote ya ukimbizi na mambo mengine. Nibi mpamvu yo gushima Imana. Iwe sababu ya kumshukuru Mungu. Umunyabwenge w'ubwami uko akwiye kumera. Huyo ndiyo mwenye hekima wa ufalme. Umunyabwenge w'ubwami nuko akwiye kumera. Mwenye ufalme na ni mwenye hekima, hivyo ndiyo anapaswa kuwa. Umunyabwenge wo mu bwami nuko akwiye kumera. Mwenye hekima wa ufalme ndivyo hivyo anapaswa kuwa. Gushima Imana igihe amarira arimo aramanuka. Lazima mshukuru Mungu nyakati wa machozi yakitiririka. Gushima Imana igihe izuba ryacanye mu mupfuko. Amshukuru Mungu nyakati jua imewaka mfuko. Uwo ndiwo munyabwenge mu bwami. Huyo ndiye mwenye hekima katika ufalme. Alikushima kubera yuko atunganye. Yule ambaye anashukuru Mungu kwa sababu yeye ni mwenye hekima. Ntacyo tumudashima. Hakuna kinachosababisha usishukuru Mungu. Ariko umunyabwenge ni umuntu ukomeye. Mwenye hekima na mwenye nguvu. Washuriwe Imana babana nayo. Yule ambaye amefunuliwa Mungu. Nuzi gushima mu bihe bigoye. Ni yule ambaye anajua kushukuru Mungu nyakati ngumu. Nuzi kuramya mu gihe bigoye. Ni yule anajua kuabudu Mungu nyakati ngumu. Nimwumve ijambo rinje mu mutima. Sikia neno ambayo imekuja ndani ya moyo wangu. Muvuge ngo amina. Amen. Ko murantega amatwi. Imana ibahe. Mungu awabariki. What the enemy meant for evil, God has turned it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Yendi mbivuga ngo kandi ndirimbijeemo nonaha. Ni nyimbo ambayo imekuja sasa hivi. Iby'umwanzi yacuze. Yale ambayo muasi ameandaa. Iby'umwanzi yarahiye. Yale ambayo adui ameyapia. Aravuga ngo ntuzobigeraho. Akasema hautafikia. Aravuga ngo ntuzobikandagiramo. Akasema hautakanyaga ndani. Aravuga ngo ntuzobishurirwa. Akasema hautafunuliwa hayo. Kino giterane ndahanuye mu izina rya Yesu. Huyu natabiri katika jina la Yesu. Imana igiye kubihindura. Mungu anataka kubadilisha. Imana inabihinduye. Mungu anabadilisha. Kandi inabihinduye kubw'inyungu zawe. Yale ambayo yatakuja kwa ajili ya faida yako. Iby'umwanzi yavuze utazabikoza imitwe y'intoki. Yale ambayo muasi amesema hautaguza na mikono. Impamvu zo kuramya Imana. Kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Imana ibihinduriye. Mungu anabadilisha. Kuba inyungu zawe. Kuwa faida zako. Hallelujah. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turning around. What the enemy meant for evil, God is turning around for my good. What the enemy meant for
Amen. Amen. Yeme mureke mbasabe kandi mureke bya bindi byacu kandi ndabizi nanje ndiwe hano Najua. nashize mu kirambi. Najua nami nimefika kwetu. Najua tuache hayo ya kwetu. Unamukirize mugenzi wawe mubwire ngo icyo umwanzi yashuze arirahira aravuga ngo ntuzokigera. Usalimie ndugu yako, mwambie yale ambayo adui amesema hautayafikia. Katika mkutano Imana irakigusingirishe. Mungu anakupa. Imana irakigusingirishe. Mungu anakupa leo. Imana irakigusingirishe. Mungu anakupa leo. Imana irakigusingirishe. Mungu anakupa katika Imana irakigusingirishe. Mungu anakupa. Imana irakigusingirishe. Hallelujah. Ni sawa shakire. Shakire. Pokea. Shakire. Shakire. Pokea. Izina rya Yesu. Katika jina Mungu awabariki sana. Mungu awabariki kabisa. God has turned it around, turning around what the enemy meant for evil. God has turned it around for my good. Amen. Mana tugiye kuvuga ijambo ryawe. Hallelujah. Yes. Uduhumekere uyu mugoroba. Hallelujah. Mu izina rya Yesu. Hallelujah. Amen. 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 Dusome Zaburi ibice 100. Tusome Zaburi 100. God has turned it around. What the enemy. Something is being turning around tonight. God has turned it around for my good. Where the enemy. Sing it. For the God has done it around. Turn it around. Where the enemy meant for evil. God has done it around for my good. He has turned it around for my good. Sing it now. He has turned it around for my good. Oh, He has turned it around for my good. He has turned it around for my good. Oh, He has turned it around for my good. Oh, He has turned it around for my good. Hey, He has turned it around for my good. I say, He has turned it around for my good. I say, He has turned it around for my good. He keeps making a way for me. Yes. He keeps making a way for me. He keeps making a way for me.
mana yanje. Amen. Kandi babumva uko twatuvuga. Ndacho ko murafashwa. Lakini mtasaidiwa hivyo. Ndacho bitwaye ko murafashwa. Muendelee kubariki. Making a way for me. I say, he is making a way for me. Look at your neighbor, tell them, he is making a way for you. Look at neighbor, say, he is making a way for me. Wait a minute. Yabiye kucinzira kubwanyu. Yeme. Wimana icyubahiro. Tumpe Bwana usifiwe. Bwana sifiwe. Hallelujah. He keeps making a way for me. I say, he keeps making a way for me. I say, he keeps making a way for me. Hey, we are turning around for my good. We are turning around for my good. Twari twavuze ngo dusome mu harya muri Zaburi. Imana icyubahiro. Tumpe Bwana Twese tuzamuye ibiganza. Sote tukinyosha mikono. Bwana sifiwe. Hallelujah. Umurongo wa 4. Mstari wake wa 4, Zaburi 100 mstari wa 4. Biblia yavuze ngo Biblia imesema mwinjire mu marembo mushima. Ingieni mlangoni kwake kwa kushukuru. No mu bikari bye muhimbaza. Nyoeni mwake kwa kusifu. Mumushime. Musingize izina rye. Mshukuruni lihimidi jina lake. Yo. Amen. Reka subira nsome. Acha nisome tena. Mwinjire mu marembo ye. Amen. Mushima. Yes. No mu bikari bye muhimbaza. No, uyu mugoroba ngiye kuvuga tugiye kuganira hejuru yo iriya mu marembo no mu bikari. Jioni ya leo tutazungumza mlangoni na nyuani. Ariko muraza kunyihanganira. Lakini mtakuja kuvumilia kwangu. Mbanzeje hirya ya marembo. Niende nyuma ya lango. Hanyuma nze kugera mu marembo. Na nije sasa kufika katika lango. Hanyuma tuze gusoreza mu bikari. Na tuingie katika nyuani. Abarinzi muraza kunyihangana kubera ko mwebwe ngo seminari ni 1-on-1. Nyinyi sasa waimbaji nyinyi na mimi ni 1-on-1. Tuzagira ibiganiro zacu twenyine. Tutazungumza sisi kwa wenyewe. Sibyo papa? Si ndio hivyo? Siko kwiza. Kesho. Ariko kubera ko ari mu materaniro. Lakini leo kwa sababu tuko katika ibada. Lino jambo linareba buri wese. Neno hili linamwangalia kila mmoja hapa. Kugira ngo tuze kumva nono irahije nahereye. Ili tukuje kusikia mahali nitaanzia. Nyemere kandi dusome Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Tukubalie tusome Yohana mtakatifu ngapi? 1:12. 1:13. Sorry. Yohana mtakatifu 1:13. Oya, navuze 12. Yes. Tutangirire ku murongo wa 10. Tuanzie mstari wake wa 10. Alright, ni 14 ariko reka tutangire ku 12 nta kibazo. Tuanzie 12. Ni 14 lakini tuanzie 12. Cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana bo babyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. No, umurongo nkene ni wa 14. Mstari nahitaji ni 12. 14 sorry. 14. Jambo wo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wase yuzuye ubuntu n'ukuri. Amen. Yes.
umunsi umwe Petero yari arimo araroba n'abavandimwe be. Siku moja Petero alikuwa anavua pamoja na ndugu zake. Muntega amatwi. Msikize kwa makini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Arimo araroba, Biblia iravuga ngo akesha ijoro. Tuzabisome mu gice cya 4 muri Luka. Alikuwa anavua akakesha usiku, alikuwa anavua. Soma katika Luka. I mean igice cya 5. Sura yake ya 5. Noneho akesha ijoro ryose adafashe ifi n'imwe. Usiku kutwa bila kushika hata samaki moja. Ayo ni amakuru twese tuzi. Hiyo ni habari sote tunajua. N'ubuhanga bwe na utaalamu wake n'ubumenyi yari afite na ujuzi alikuwa nao nk'umunyamwuga kama mwenye kazi hiyo, buraca adafashe ifi, ikakucha bila kupata samaki. Mu kwidoga gukomeye mu gitondo arimo aramesa inshundura ze, asubuhi akijiteta akifua vuo zake, Yesu arahatunguka. Yesu akafika aramubwira ngo ubwo abantu benshi bankurikiye, akasema vile watu wengi wamenifuata, ntiza ubwato unjumeho gato kugira ngo mbone ubwo mbwiriye imbaga y'abantu. ni azim chombo chako alafu niingie kwa maji kidogo nihubirie watu. Biblia iravuga ngo amaze kubwiriza, Biblia inasema alipomaliza kuhubiri, Yesu abwira Petero ati noneho nawe injira imuhengeri urobe ifi. Yesu akamwambia Petero, nawe shika na wewe uende kuvua samaki. Petero aramusubiza ngo, Petero akamjibu akamwambia, twakesheje ijoro ryose turoba, tumekesha usiku lote tukivua, ntacyo twafashe, hatujashika kitu. Mu yandi magambo, mu buryo bwagutse bw'imyumvire abasomyi ba Bibiliya murabyumva. Kwa maneno mengine nyinyi wasomaji wa Biblia mtakuja kusikia, twe turi abahanga mu byo kuroba, sisi ni wataalamu kwa mambo ya kuvua. twebwe kubyerekeye kuroba ni twe, Sisi kwa mambo ya kuvua ni sisi. kandi urimo uravuga ngo turobe kumutaga habona. Tena wewe unasema tuvue mchana peupe. Amahame y'ifi kugaragara ni mu mwijima, Principles za samaki kupatikana ni katika giza. ariko wowe uravuze ngo turobe ku manywa y'ihangu. Lakini sasa wewe unasema tuvue mchana peupe. Aramubwira ngo rero icyo twakoze twagikoze mu gihe gikwiye, mu gihe nyacyo kandi gitegetswe. Sasa kile ambacho tumekifanya pa nafasi yake na imeamuriwa hivyo. Ni hiyo mambo uje guhindura ibintu. Ni nini sasa unakuja kubadilisha mambo? Ndimo ndababwira uburyo bw'imitekerereze y'ijambo. Nataka kukuambia fikira za neno. Igitumije guhindura ibintu uko bitateganyijwe niki? Ni nini inasababisha wewe uje kubadilisha mambo vile hayapo? Igitumye uje kutubwira ibyo tutamenyereye ni ibihe? Ni nini inasababisha uje kutuambia mambo ambayo hatuzoei? Mr. Yesu. Yesu sasa. Twebwe turoba kino gihe. Sisi tunavua nyakati hizi. Nibwo buryo bikorwamo. Hii ndiyo namna ya kufanya. Niyo mpamvu uje kubihindura. Sasa ni nini unakuja kubadilisha? Mureke mbabwire. Acheni niwaambie. Mu izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ibintu bigomba guhinduka. Nyakati lazima yabadilike. Mureke mbabwire ikintu cyagumye gukorwa mu buryo bumwe gusa. Kitu kikifanyika pa namna moja tu, gihinduka idini, huwa kinabadilika kuwa dini. kandi dini, tena dini tiliza ripenetra muri Kristo, haliingii katika Kristo, tiliza rimehurirwa, halimfunuliwe Kristo. uri ku giti, yule ambaye ametundikwa katika akadomo nukta, takin, hakuna kitu kingine. Ni hivyo inapaswa kuwa. Mwabaririmbyi mwe, Nyinyi waimbaji, navuye Mombasa, nimetoka Mombasa, mfite akazi ke, nilikuwa na kazi nyingi, naje kubabwira ngo nimekuja kuwaambia ibintu bigomba guhinduka, lazima mambo yabadilike. Yes, ibintu bigomba guhinduka, lazima mambo yabadilike. tugomba kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Tunapaswa kuongozwa na Roho wa Mungu. Uniformity naje kuisenya mu izina ryayo. Uniformity nimekuja kubomoa katika jina la Yesu. Uniformity ni iki? Yeah? Uniformity, uniform. Ni kitu, ni vitu ambavyo vinafanana. Naje kurimbura ibintu bisa. Nimekuja kumaliza vitu ambavyo vinafanana. Kucyumweru nuko bimeze. Sunday ni hivi ilikuwa. Igikurikira ni telke.
kile ambacho itafuata ni hivyo hivyo. Ukwezi gutaha nuko, Mwezi ujao ni hivyo. ukwezi gukurikira nuko, Mwezi ufuatao ni hivyo. Nimuve mw'idini mw'izina rya Yesu. Tokeni katika dini katika jina la Nemere Yesu. kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Bali kuongozwa na Roho wa Mungu. Mwagize no kandi ejo zozaza mu materaniro kare nkuko mza mwangiriye neza pastor. Tena kesho nitakuja mapema. Abantu tworirimba baririmbye tworirimba. Waimbaji tunaweza kuimba. Abantu tibaruwe bisheganya bicaye. Watu wasijitingise na wamekaa. Apostle naruhenda tekereza ati sibundi. Nimefikiria je, Uyu mugabo ko yatangiye guhimbaza. huyu ameanza kusifu. Ikanisa riracyangamuka. Kanisa ikachangamka. Wagiye utangira nibyo bifasha abantu. Tuanze na hayo ambayo yanasaidia watu. No twamaraga gusinda. Tukisha sasa leo Tukamene. tumwagilie mambo sasa. None kuja. Aya mureke tuvugishe. Aya uno mugabo yaririmbye. Ariho yayindi. Ni yayindi wagize. Yayindi nasanze ugiye gukutana. Singiza mikrofoni. Turi mu giterane yeme. Tuko katika mkutano. Mwache mambo nyingine. Ni yihe watangiye? Kuimbara gazawezi kwa uweza na unaweza yote. Endele nibikurikiraho twaririmba. Mbeseni mani meze nk'Imana yacu yoyo nyine nibasha kutwumva, iyo yakoze ibyo twarisabye byose n'ibisigaye zabikora. Mureke mbabwire ukuri. Achani niwaambie ukweli. Iyo utangira guhimbaza, ungeanza na kusifu Mungu. Ugahimbaza tukaguruka nka kwa kundi twagurutse. Usifu Mungu kama vile tulikuwa tunaruka. tunaruka. Tugurukira mu mitima. Sisi tulikuwa tunaruka katika moyo. Abandi bagurukishije imbaraga. Wengine wameruka na nguvu. Warangiza bamenetse basinze. Alafu wakisha sasa kumwagika. Ibisigaye zabikora. Abantu bavuye mu nzu, niba ari mu nzu nyine mu kazi. Watu wametoka kazini ama kwa nyumba. Kuna babwira ngo bagire gutya turabishobora se. Unaambia wafanye hivi wataweza kabisa. Ibikunda. Haitawezekana. Bazu basindishe bano bantu. Anza kuwalewe. Muzisho mavuga. Muzisho shatse kuvuga. Najua nataka kusema nini. Mureke duhindura ibintu. Acha tubadilishe mambo. Yes. Okay, ndaza kuhagera. Nitakuja kufika hapo. Petro yamambwira ngo no. Petro akamwambia hapana. Haitakubali. Ariko aribuka. Lakini akakumbuka. Aravuga ngo kubera yuko ari wowe uvuze. Akasema kwa sababu ni wewe umesema. Nimwumve mbabwire. Sikia nikuambie. Yavuze. Akisema ngo turyame hasi. Tulale chini. Tugomba kuryama. Lazima tulale. Kandi avuga ryari? Ni ryari twakumva bene Joshua? Anazungumza lini? Tunaweza sikia sauti hilo vipi? Ni ijuru ryugurutse. Ni nyakati mbingu imefunguka. Amen. Nta nkuba dutegereje ngo zikubite ngo Imana. Radi itapiga ili Mungu akuje. Ngo Imana yangije kuvuga. Mungu anakuja kuzungumza, radi kwanza zipige. Tuzeni. Tulieni kidogo, Mungu anataka kuongea. Ibereka ryugurutse. Imefunguka tayari. Ryugurutse. Imefunguka. Yavuze. Mungu amenena hapo. Ryugurutse. Ikifunguka tu. Iba yategetse. Hapo ameamurisha. Ryugurutse. Ikifunguka. Kandi twebwe abanyamurenge. Tena sisi wanyamulenge. Abataravuye iri murenge mwihangane bari hano. Wale ambao hawajatoka mlenge mvumilie. N'abarimo barankurikira mwihangane. Na wale ambao wananifuata vumilieni. Ariko icyo ngiye kuvuga namwe kibigisha. Lakini kitu nataka kuzungumza nanyi ni wafunze. Nta makuru tuzi ko hatuna habari kwamba ijuru ryakingutse. Mbingu ikifunguka Rizana gukira. Inaleta uponyaji.
rizana kazoza, inaleta yatakayokuja, rizana guhinduka kw'indwara zananiranye, inaleta kubadilika kwa magonjwa ambayo rizana yameshindikana, ubuhanuzi, inaleta unabii. ariko twebwe Lakini sisi iherera hano mu magambo, inaisha hapa kwa maneno tu. ngo twari dushize, Tulikuwa ilikuwa ni mkutano kabisa, twari dupfuye, ariko umunezero ubaye hariya, furaha ilikuwa hapo. mu yandi magambo murimo muravuga nuko mutabimenye, murimo muravuga ngo ijuru ryugurutse. Kwa maneno mengine haujajua, unasema mbingu imefunguka. Umunyabwenge nyakuri w'ubwami, Mwenye hekima sasa wa ukweli wa ufalme, ijuru ryakingutse, ukisikia mbingu imefunguka, uzamura kwizera, ufata igisubizo cyawe, pandisha imani yako, uchukue jibu lako. naho tuzakirira, ni hapo tunapopokelea mambo. iri banga ry'umwuka, Hiyo ndio siri ya roho. Abenshi mutuye ku kidendezi, Wengi mnaishi katika kisima, mwabuze abantu babasunikira mu kidendezi, umekosa watu wa kuwasukumia ndani ya ngibi kisima. bikomere mufite abenshi hano, Ndio maana mna vidonda wengi abantu hapa. barangurikira, ngibi bikomere mufite, Hayo ndio vidonda mnavyo sasa. murategereje ngo Imana ikore igitangaza, Tarajia Mungu atende maajabu. kandi uko duteranye Imana izimanuka, Tena tukishiriki tu Mungu anashuka. ariko kugira ngo twakire kuzo yazanye, Lakini ili tupokee yale Mungu ametuletea, turahumye, tumefunga macho. ndanezerewe n'ukuri kw'Imana, Nimefurahi kabisa. ndanezerewe n'ukuri kose, Nimefurahi. n'ukuri kose ndanezerewe, kandi ngiye gutanga haleluya imwe, Nataka kushauti haleluya. tuyazamure, Tupandishe mikono. haleluya, Imana yamanutse, Mungu akishuka, izizana ibyawe, inaleta yako. ikibazo siyo, Shida si Mungu, ikibazo ni wowe utazi kwakira, shida ni wewe ambao hujui kupokea. Ego. kandi Tena muri twe hano ndani mwetu hapa ntawo gusingiriza, hakuna mtu anaweza ni kupea, wewe kwakira, lazima wewe mwenyewe upokee. ijuru niryo riza risingiriza, Mbingu ni inarusha kwa kupasuka kwa mbingu, kubera ko ijuru riba ryafungutse. ibi bintu si mwuka byaramwe, abanyedini bo byumva, Watu wa dini hawawezi kusikiza mambo haya. yeme ninde munyedini wobasha kumva ngo igihe ijuru ryakingutse twinjiye muri wa munezero, Nani mtu wa dini atajua kwamba mbingu imefunguka, tumeingia katika furaha ngo Imana yazanye gukira, na Mungu ameleta uponyaji? ngo yama yirukwanka, yama igenda mu gikapo, yamafata za mpapuro, Alafu aingie katika kikapu chake, aingie yama ripoti, achukue ripoti yama hizo, yirukwanka no kwa dogiteri, akuje akimbie kwa dokta, abwire dogiteri ngo twari dutaramye, amwambie daktari, tulikuwa ijuru tumekesha, rirakinguka, mbingu ikafunguka. none subira upime, Sasa pima tena. ni negative, singwaye Mimi nakize, si mgonjwa, nimepona. ninde wozamuka muri Nani yote, anaweza ninde panda katika wokira, ninde imani? wokwakira, Nani anaweza ninde ufite kupokea? imikurire yo kumva Nani Imana, ana ukubwa huo wa ninde kumsikiza ufite Mungu? imikurire yo kumva Imana, Nani ana ukubwa wa kumsikiza ninde ufite Mungu? imikurire yo kumenya igihe Imana yamanutse, Nani ana ukubwa wa kujua Mungu ameshuka? ninde wobimenya, Nani anaweza mwabanyedini mwe, kujua, nyinyi watu wa dini? none izana inkuba ikubita aribwo twemera, Sasa Mungu alete radi ipige ndio ukubali. ye izana ipasure hano, bangaye muri twebwe babanze bashokere ifunge tubone twemera, Mungu apasue hapa, watu wamoja waingie ndani, afunge, alafu ndio tukubali. mbega idini, Ona sasa dini, mbega idini ribabuza kwemera ababashumse, dini ambayo inawazuia kutowakubali wale ambao wanawaongoza. muzi bano bagabo bashumse, Najua wazee hao ambao hariyo wanaongoza, niyo bovuga ikintu kitavuye ku mwuka, ingalao wanene jambo ambalo halitoki katika roho, kuba gusubemera ko bagushumse, kwa sababu wao tu unawakubali wanakuongoza. Imana izayamikurikirana rya jambo yavuze, kandi we wavuze ngo yapfuye kurivuga, ikamirikurikirana neza kugeza ribaye mu buzima bwawe. Mungu anafuata neno hilo ambalo amezungumza Tubisaba mpaka ko muzuzwa, litimie. Haiombi wajazwe roho, tubisaba ko muzuzwa, haiombi mjazwe roho, kubera ko muri abanyedini, kwa sababu nyinyi ni watu wa dini. ibi ntimwobihabwa, Haya hamuwezi kuyapokea. Yes. noneho ndatangaye, Nimeshangaa. Tuendelee na neno. nabisa abanyedini, Nimewaita watu wa dini,
tugaruke ni ijambo ridufasha kumva. Turudi, ni neno ambalo litatusaidia kusikia. Akamenyero kari mu nzu y'Imana. Mazoea ambayo yako katika nyumba ya Mungu. Asante. Mzazi wetu hapa. Hapa. Kuko hano muri twebwe tuzi ko mukuru ari uyu nguyu. Sisi tunajua mkubwa ni huyu. Aje hana akavuga ngo Imana ibaho umugisha. Akisema hapa Mungu awabariki. Akeneye umwana wuzuye ubwenge we. Lafu mtoto ambaye anajaa hekima. Wakiri iryo jambo pastor avuze we. Anapokea neno hilo ambayo pastor amesema. Huyo ndiye anahitajika. Kabiriza ribirije. Tena inakuja kila wakati. None muheze ku kidendezi. Sasa mmekaa katika birika. Abana Imana yarabahamagaye. Na watu hawa Mungu amemaita. Ibatera hano. Hawezi simama hapa. Imana irabatera. Mungu anawafanya hapa. Irabatera gutera ba. Mungu anawapanda hapa. Imana ibatera hano ku bwanyu. Mungu anawapanda hapa kwa ajili yenu. Kugira ngo babe Imana ku bwanyu. Ili wawe karama kwa ajili yenu. None kidendezi mukihezeho. Sasa birika, mmekaa kwa birika tu. Kidendezi tukihezeho we. Mmekaa kwa birika hii. Mwana uyu munsi kwa kane. Leo ni Thursday. Kwa kane kakarino. Yes. Thursday kama leo. Mwana mukobwa araza muri ofisi yanje. Arimo ese wayinjiye mu hajya. Mtoto msichana alikuja kwa ofisi akilia. Ndamubwira ndamaze yewe ni. Nikamwambia ni nini dada? Bigenze gute? Imekuwaje? Ati nasambanye n'umuhungu. Tazi ko arwaye sida. Nimezini na kijana ambaye sijui yeye ameasirika. None yainde. Sasa ameambukiza. Yewe mwana umukobwa niki kikubwiye ko wayanduye? Nikamwambia ni nini na kuambia kwamba wewe umeasirika? Akaniambia nimetoka hospitalini, angalia. Nikamwambia ni nini na kuleta hapa? Akaniambia nimekuja pasta unene neno moja tu. Na manuva ko nuzura. Nikasikia nimejazwa. Amaze ndarivuka. Lafu nikatamka. Na mamubwira ngo kuba wasimbutse urabona hahane nagutwaye hada kuri gari ya moshi. Tubona ko ari intera. Yari yavuye muri biriya bice hafi ya airport no kuri alikuwa karibu na airport. Asimbuka umujyi wa Mombasa muri centre ville, araza akaruka town ya Mombasa muri quartier bita Bomboruri, akaingia Bomboruri, arinjira muri Bamburi, akaingia katika hapo ngo babaze ngo pastor uri hano ninde. Alipouliza pastor nani yako hapa, pastor Willy ni uri kuri duty, akamwambia pastor Willy ndio anamshinda hapa. Mbona baramuzanye atumva tabona, wakamleta, alikuwa yaje gusa ngo mvuge, alikuja ili nitamke neno. Mureke mbabwire mwa abantu b'Imana, acheni niwaambie watu wa Mungu, sida ukimwi sida tuisiza, tukiweka hapa tugashira n'ijambo ry'umushumba na tunaweka neno la kiongozi hapa, ukimwi inaanguka kifudifudi. Yaba amashimwe ari mukomye yarageze mu mutima ngo muzumve, ingekuwa makofi hayo umepiga afike katika moyo na uyasikize. Yaba mwari muzumvishije, mungeyasikia hayo kwa sababu mmeyasikia. No ndatangaye, nashangaa. Ndiyo maana dufite abapasteri benshi, tuko na mapasta wengi bafite icyo batumariye, hawana faida kwetu, nta makuru nabo bazi ko, na hao hawajui habari kwamba bavuze wakinena sidiza yubama, ukimwi inaanguka, bavuze gusa ukinena tu kansiza yubama, kansa inaanguka, bavuze gusa ukinena tu ibimuga bisa bigenda bigaguruka bikagenda, kilema yanatembea mu mitwe yacu. Abenshi bari hano katika vichwa vyetu wengi hapa, izo bintu bibaye, mambo hayo yakiwa ntakorana n'imyuka anafanya na roho. Uzi impamvu? Unajua sababu? Nuko tuzi ko imyuka y'abazimu ariyo yokora bene. Ni kwa sababu tunajua kwamba
roho ya mapepo ndiyo inafanya mambo hayo. Muza makuru y'umwami Yesu. Lakini mnajua habari za mfalme Yesu. zituye muri mwami Yesu. Mnajua karama ambazo zinaishi katika Yesu. Mnajua utajiri wa mfalme Yesu. Muzikutuye muri twebwe. Mnajua kwamba anaishi katika Yesu. Muzikutumugenda. Mnajua kwamba tunatembea naye. Tunafanya naye kazi. Kubera iki muheze kukidendezi? Kwa nini mmekaa katika kubera iki muheze kukidendezi? Kwa nini mmekaa katika kisima? Kubera iki mutakira? Kwa nini hampokee yale ambayo yanahitajika? Ndamubwira yitwa Morini. Morini. Nikamwambia Morini, waje mvukisha mama. Umekuja ni neno mtu mama. Genda mahoro ndarivuze. Nenda salama na nena. Sida ndayihamze mu izina. Ukimwi naizika katika jina la Yesu. Kama gahaguruka nakana gakobwa gakuze. Akasimama, alikuwa ni msana mkubwa. None ngo pasi. Mwisha kwipimisha. Ndamubwira ngo bagupimira yamwe mu gitondo. None usubira ni mugoroba. Urudi jioni. Ndamubwira toyaye. Bazo nyemerere mbaze nshorerane nawe. Ngo ibyumweru bibiri. Acha nikupe wiki 2. Uzimamva ibyumweru bibiri. Najua wiki 2. Mbaze ndeme kwizera muri we. Ni umbe imani katika ndani yake. Zineza yuko kwizera kwe ariko kumukiza. Najua imani yake ndiye itamponya. Yes. Nisi jewe. Mimi tu ni kunena. Pona. Yes. Hanyuma kira. Lafu pona hiyo ikamiba gukira muri we. Inageuka uponyaji ndani mwangu. Si ndani mwangu, ndani mwake. None tulikuwa kane. Sasa tuko Thursday. Akandi kane tuzoja kwipimisha. Thursday ingine tutaenda kupima. Tuzogenda. Tutaenda. Ntishinjuti yanje. Apostle ni rafiki yangu. Azabaha matangazo. Atawapa tangazo hapa. Iwe, komi wakomereye. Kwa biwakomere yeme. Imekuwa ngumu kwenu. Kwa biwakomere hano. Imekuwa ngumu kwenu. Lord, the enemy meant for evil, kind of turn it around, turn it around. What the enemy meant for evil, kind of turn it around for my good. Ni nini inasababisha iwe ngumu katika mioyo yenu? Ni mwebwe mwabivuze. Ni nyinyi mmenena. Mundekere urugamba. Niachie ni mimi vita. Ni mwebwe mwabivuze. Ni ninyi mmetamka. Naliko mbaho ubuhamya gusa. Ilikuwa nawapa ushuhuda agaciro kawa. Amen. Aiwe, nindi urwaye we. Nani mgonjwa? Nindi urwaye hano. Nani mgonjwa hapa? Ni urwaye. Akira gukira. Pokea uponyaji. Amen. 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 Yes. God is turning around. Turning around. Petero akasema kwa sababu ni wewe umesema, acha nifanye. Amen. Siku iliyofuata Petero na ndugu zake, Yesu akamwambia, enyi watu, je, watu wananiita nani? Wote. Yohana, Elia, urumwe mu bahano. Wewe ni mmoja katika manabii. Yesu arababwira ati okay. Yesu akamwambia sawa. Sawa. Abo ni mwebwe. Hao ni hao. Sasa nyinyi bose ngoce. Wote wakakimya. Ni mwumvire noho ahantu ngiye kugera hanyuma ze gusoza. Ndi natangiye gusoza. Nataka kumaliza. Mugutuza kwimbitse. Kwa kukimya sana, Petro yama afungura umunwa aravuga ngo. Petero akafungua kinywa chake akasema, uri Kristo. Wewe ni Kristo, umwana w'Imana, mwana wa Mungu. Yesu yama muhindukije.
Yesu akageuka aramubwira ngo ni ukuri kose, akamwambia kweli kweli si nyama, si nyama. mu yandi magambo, Kwa maneno mengine, si Petero uvuze, si Petero ambaye ananena, yahishuriwe, amefunuliwa. ndiwe uvuze ko ndiwe, Huyo umesema ndiye mimi, niwe ndi. mimi sasa ndiye huyo. ubwo uzi yuko muza makuru ko kubera iyo statement, kubera iyo jambo, Mnajua kwa sababu ya neno hilo, kubera iyo hishurirwa, kwa sababu ya ufunuo huu, nicyo cyatumye Petero ndiyo sababu Petero ahinduka ibuye torero. amebadilika kuwe mwamba kanisa. Mureke mbabwire, Acheni niwaambie, mbere yuko dutunguka ku marembo, mbele ya kufika katika lango, tuza mu nzu y'Imana, tukija katika nyumba ya Mungu, tugomba kuba dutunze guhishurirwa, lazima tuishi na ufunuo ndani mwetu. tugomba kuba tugendana guhishurirwa muri twe, lazima tutembee na ufunuo ndani mwetu. nimwumve aya makuru yeme. Sikiza habari hizi ndugu Nubwo zangu, twaba tugendana ibitenge mu migongo, hata kama ingalao tunatembea na vitenge nubwo katika twaba migongo, tugendana za protector, ingalao tutembee na protector katika mgongo, tugomba kubana no guhishurirwa. lazima tuishi na kufunuliwa. Guhishurirwa iki? Kufunuliwa nini? Guhishurirwa Kristo Yesu. Kufunuliwa Kristo Yesu. Igihe ataraba mutamu, atararyoha muri twe, nyakati hajakuwa mtamu ndani mwetu, biragoye cyane, ni ngumu sana kwinjira mu marembo twuzuye amashimwe, kuingia katika lango tukijaa amakuru shukrani. aya ngaya. Habari ni hii, cyane iyo tuza mu nzu y'Imana, sana sana tukija nyumbani mwa Mungu, tuza twuzuye amaganya, tunakuja tukijaa lawama, tuza twuzuye ibikomere, tumekuja tukijaa vidonda, kandi ntitubikire, tena hatuponi, tugasubira tukabigarura, tunarudi nazo, tugasubira kandi tukabigarura, tunarudi na vidonda hivyo, bigasubira kandi bikagaruka, inarudi tena, zabaye ubuzima, imekuwa maisha, nta byiringiro byo gukira dufite, hatuna matumaini ya kupona, dutuye mu nzu z'Imana. tunaishi katika nyumba za Mungu. Nimwumve icyatuma dushima kimwe, Sikiza kitu kitasababisha kandi ushukuru, tugashimira ku marembo, na tunashukuru katika lango, bakitubwira ngo tuje mu materaniro, wakituambia tu twende kwa tukumva kongamano, turuzuye, na tunasikia umuntu tumejazwa. akazavuga indimi gusa avumera wenyine. Mtu anajazwa peke yake akiwambiwa tu. Iyo mbere yuko tugera mu marembo, Huko mbele ya kufika kwa lango, nuko tuba twuzuye guhishurirwa ni Kristo. kwa sababu tunajaa kufuniliwa Kristo. Yesu Kristo ni mwiza, Yesu Kristo ni Yesu mwema, Kristo agira neza, Yesu Kristo anafanya Yesu mema, Kristo yaracunguye. Yesu Kristo ameniokoa. Abakozi b'Imana mwe, Watumishi wa Mungu, abenshi hano wengi wetu hapa ntibazi uburyo bakijijwe, hawajui namna niyo wameokoka. mpamvu agakiza kadashobora kubaryohera, Ndiyo maana wokovu haiwezi kuwa tamu niyo mpamvu kwao, agakiza kadafite agaciro, ndiyo maana wokovu haina thamani niyo mpamvu kuba kwao, mu itorero bidafite icyo ndiyo bibamariye, maana kuishi katika kanisa haina aho kuba kitu. inyungu byabaye umugenzo. Ili iwe faida imekuwa kawaida ama desturi. Mu yandi magambo, Desturi, kwa maneno mengine, zabaye idini. tumekuwa dini. ariko zikuza mu materaniro ngo kubera itangazo. Mnajua kuja katika kongamano kwa ajili ya tangazo. Bangumpushinga turi mu ijambo ry'Imana, akeneye ngongwe bukeya papa, buke tugenda, nta mbaraga zikuri inyuma zihazi gupushinga Imana, Hauna nguvu ambazo zinakusukuma nyuma nta yako, kintu kiri inyuma, hakuna kitu ambacho kiko nta nyuma bumana bubi yako, inyuma yawe, hakuna Mungu nyuma yako buza bugupushinga ambayo ngo inakusukuma bukuzane mu materaniro, kulete katika hanyuma kongamano. nuze gutunguka hariya Alafu ukianza uza kufika wumva hapo, wuzuye indi misha, uingie ukijazwa ndimi mpya, bazaza batera indirimbo, watakuwa wananyimba nyimbo hapa. twaje mwishurirwa, Tumekuja katika ufunuo, amaguru ntazoza akora hasi, miguu haitakuwa ni twese inafika mu chini, birere, sote katika ukazamukira aho ngaho nkazamukira aho ngaho, tugahurira muri unapanda Kristo. huku nami napanda huku, tunakutania hapa. Kristo akaturamutsa akatubwira ngo yeme Kristo anakuja anatuambia mwaramishe mumeabudu. Amen. nambaraga zibapushinga nazo Hakuna nguvu ambazo zinasukuma, nambaraga zikupushinga, hakuna nguvu zinazokusukuma, imekuwa ngumu,
ipantaro gusipashije ayiwewe amasogesi bamwe ntitutatuyambara Mmoja hatuvae hata socks. muri ipantaro kugira ngo agaragare Upandishe. data hano Hallelujah. abaragaza Hakuna nguvu. ukubaza ngo niki kikubesheje mwikora Ni nini inakusababisha uishi katika kwaya? ukuntu wonsubiza Kuna vile unaweza nijibu. nyirimo nyine Niko kwenye. nta mbaraga zigupushinga Hakuna nguvu zinazokusukuma. nta buntu bw'Imana bugupusha Hakuna rehema za Mungu zinakusukuma. nta mbaraga za mpwemu yera Hakuna nguvu za Roho Mtakatifu. uri igikatsi gusa Wewe ni kama mti tu. mama mureke ni kuri kose dutere ntambwe tuve muri kawaida Tupige hatua, tutoke katika kawaida, twinjire mu bushorero tuingie katika kufunuliwa. ayiwewe bano bagabo ba revera bazoza bavuga ngo hari amateraniro Reverend atakuwa anasema kuna kukererwa twese makamila luvila malige azumali viligeli Hallelujah. ayiwewe mwani mwatinze we mwani mwatinze Mmekaa. habe niyo waba uri mu kazi Ingawa uko katika kazi huko, ayiwewe ahubwo gura bundles unanunua bundles. kurikira amateraniro we Fuata kongamano. apotre yavuze gute Apostle amesema nini? revera yavuze gute Reverend amesema nini? pasa ni gute yabwirije Pastor amehubiri. Nyinyi. ibyo mwobyibuka Hayo utayakumbuka kweli? kiba pushinga ntacyo Hakuna kile kinachowasukuma. pastor niki yabwirije we Pastor amehubiri nini? namba bundles ukaza wirukwanga mu Unanunua bundles, unakimbia. yeme niki pastor yabwirije gute Pastor amehubiri aje? Kaa hapa tukaza mukaza muvugana aho kugira ngo mushe mu rugambo ili muingie katika mateka. pastor sinari mbari Bali sikukuwa unauliza ni gute yavuze amehubiri aje, we kugira ngo nawe ube part of the ili blessing nawe ufuate yale ambayo amehubiri. mwebwe Nyinyi kuna nguvu za kufunuliwa. Hizo ndizo zigomba kutuzana mu materaniro. Hizo ndizo zinapaswa kutuleta katika kongamano. Yesu Kristo. Kuna nguvu zinaitwa Yesu Kristo. Hizo zigomba kutusunika. Hizo ndizo zinapaswa kutusukuma. Ayo, uburyo bw'Imana. Ako katika mkono wa kuume wa Mungu. Ngaba Yesu Kristo hano. Ndio huyu Yesu Kristo. Ngaba manano. Ni hawa wa Mungu hapa. Unawaza kabisa. Na yeye anazidisha. Nilikuwa Kigali siku zilizoisha. Kuna wasta wengi, sitasema majina. Huwa na mimi najifanya star hapo. Naenda mahali wanaishi. Na ninasema nitalala hapa. Wakati nilikuwa hapo siku zilizoisha, tumekaa nao tukaongea. Tulipomaliza kukula, ni watumishi wa Mungu, waimbaji wazuri kabisa katika community yetu. Tena wakiona haya watajua, lakini sitasema majina yao. Wakaanza kusema, lakini tutafanyaje? Mapasta wetu wakachamba. Mimi si mgeni, sitawaambia. Wakasema. Mungu akanifungua macho. Nikawaona watu wengi batemera abakozi b'Imana ambao hawakubali watumishi wa Mungu. Igitangaza cha kushangaza, bagaterana bategereje Imana. Wanakusanyika wakimgoja Mungu. Imana ibyagiye muri babakozi b'Imana. Na Mungu anakaa ndani ya watumishi wake. Habe niyo bo babanyantege nke gute
ingalao wawe wadhaifu vipi, habe nubwo uzosanga pasiteri wawe yasinze yandika iminani mu muhanda, ingalao kutane na pastor amelewa hatembei, ayiwe ndumva nuzuye imbaraga zo kubwiriza, najaa nguvu za kuhubiri, habe niyo wosanga ari marandika umunani mu muhanda, ingalao kute anaandika 8 katika barabara hapa. Wewe wa Mkristo, wewe Mkristo, tiwemerewe kirazira ni abomination, haistahili ni abomination guhamagara undi mwene wanyu kandi mushuti yawe, kumuita ndugu yako tena rafiki yako, no kumubwira ngo nono ngo pastor, kwa kumwambia pastor, kwa kumwandikia. Nigeze kubwira habe niyo wo mufata hasambanira ku muhanda, ingalao umshike akizini katika barabara, umwana w'ubwambi wuzuye ubwenge bw'umwuka, mtoto wa ufalme ambaye anajaa ufalme, nukwikura umwitero, ni kutoa nguo lako ukagenda ukamukingiriza, unaenda unamfunika, ukazumubwira mu cyubahiro cy'itaha unamureba, unamwambia kwa heshima, ntabwo mpambajana mu isezerano rya kera, mimi siwapeleki katika agano la kale, ndababwira ishurirwa ryo muri Kristo Yesu, nawaambia ufunuo wa ndani ya Kristo Yesu, ukamubwira ngo pastor, unamwambia pastor, nako nta nubwo ari pastor, ukamubwira ngo mubyeyi wanje, hata si pastor, mzazi wangu, ko ndagufubika na kufunika, ukama winjira mu cyumba cy'amasengesho, unaingia katika chumba cha maombi, mazamila vilaga, unaomba, ukabwira Imana ngo Mana, unamwambia Mungu ni wawe, ni wako kandi no mubyeyi wanje, tena ni mzazi wangu. ninde wobikora? Nani anaweza kuyafanya hapa? Nani anaweza kufanya? None kuturi mu kanisa, Sasa tuko kanisani, abakozi b'Imana, watumishi wa Mungu, hati hayo ni mambo ya agano la kale. Hirya musomi isezerano rya kale ryose muri mare, ndari batumye mugende muri some, soma agano la kale lote umalize, mwanze mumenye abantu bavuza abakozi b'Imana, mjue watu ambao wamenena vibaya watumishi wa Mungu. agahungu kamwe gasanga umwana umwe asanga se yasinze, kijana mmoja akakuta baba yake amelewa, yasinze umwuka w'Imana, amelewa kabisa, umwuka w'Imana wamuhagurukije, roho wa Mungu ambaye amemsimamisha, ariko kandi wa mwuka w'Imana umuriho, lakini tena roho wa Mungu ambaye uko katika kati yake. mwana asanga se yasinze, mtoto akakuta baba amelewa, babiri, umwe mmoja, walikuwa wawili, mmoja nampenda, mmoja ndani wao, umwe yamaseka, mmoja akacheka, undi yamaza akaza Biblia inasema alienda mgongo. Mwijuru uzombe guhura n'uriya mwana, nikifika mbinguni Mungu nipe kukutana na kijana huyo. Baba akamfunika. Baba, pombe ilipoisha, yamazuka na confidence, akaamka na confidence, akawaita wote wawili, akasema ni nani amenena? Alikuwa hapo na kulaani, nani amenifunika? Amejaa nguvu za Mungu. WhatsApp baba. I don't know how WhatsApp. Acha nimalize. Ili ya mlikaritia tukaza twuzuye. Tunatoka huko tumejazwa. Tuze guhishurirwa kw'Imana. Tumejazwa kufunuliwa Mungu. Yesu atubyiganiramo. Yesu Yesu mu rutenge, Yesu muri za protection, Yesu mu muhanda, Yesu mu byaturenze. Ariko hari itangazo nimugoroba ko dutera. Lakini kutatangazo kwamba jioni tutakusanyika. Ukigera hara mu marembo, ukifika hapo kwa lango, ukuzura kuramya kw'Imana, unajazwa kuabudu Mungu. Amen. Amen. Twebwe tugera mu makanisa, sisi tunafika kanisani, tukama twicara, tunakaa. Aba bagabo bagatera indirimbo ya mbere, wazee hao wanaimba nyimbo ya kwanza, ya kabiri, ya pili, ya gatatu, ya tatu. Nkunda Abakenya,
Na wapenda wa Kenya. Ntawuza wicara mpagaze. Hakuna yule anaweza kaa nikisimama. Iyo mpagaze ibihumbi 10 biza bihaguruka. Nikisimama 10,000 ya watu wanasimama. Iyo mbwiye umukecuru w'imyaka 80. Nikimwambia mama wa miaka 80. Simameni tumwabudu Bwana. Haguruka turamye Imana. Ingalao akona mti wa kusimamia. Anasimama. Siku moja nikasema, niki kiza gitera abantu kuguma ni nini inasababisha watu hawa wasimame? Abantu iyo mvuze ngo muzamure ibiganza turamye. Ni nini inasababisha nikiwaambia nyosheni mikono tuabudu? Ivyanje bikiri hejuru. Yangu yakiwa bado juu. Bizabo ntibiza bimanuka. Yao hawezi kushuka. Numucho niko bigishijwe. Ni desturi ama wamefunzwa hivyo? Kuna nguvu ambazo zinawasukuma. Napeleleza mazi myaka 2 Mombasa. Nikapeleleza, nimekaa miaka 2 Mombasa. Barigishijwe. Wamefunzwa. Barigishijwe. Wamefunzwa. Baza akamaro ko kuba mu materaniro. Wanajua thamani ya kuishi katika kongamano. Bishop. Pastor Willy. Nzamwiriza muri ya morning glory wabonye dadi. Nahubiri katika asubuhi. Ntaragera mu rugo kandi kuva ku kanisa kugera iwanje driving ni minoti 5. Mimi kutoka kwangu na gari na kwa kanisa ni dakika 5. Nzangera mu rugo gusa. Huwa nafika nyumbani tu. Nafungura WhatsApp. Nikifungua WhatsApp. Mu gitondo saa 11 n'igice. Asubuhi saa 11:30. Ngasanga nakuta mahubiri ya Pastor Willy. Amesoma hapa, akasoma hapa. Zangingo. Mwandishi anachukua yale maneno. Ngizi ibintu biba kuri WhatsApp. Ona maneno hayo ndio anaishi kwa WhatsApp. Nutaruhari. Hata yule ambaye hakukua. Nakuta anachukua simu ananipigia. Ananiambia Pastor, ingalao sijakuwa. Lakini nasoma yale umesema. Ambayo wamepost. Ndafashijwe. Nasikia utumvishije. Yule ambaye hajasikiza. Ibyo banditse. Yale ambao wameandika. Akaza kwa sekretari. Anakuja kwa sekretari. Akamubwira ngo booking appointment ya Pastor Willy. Anamwambia book na mimi nionane na Pastor Willy. Akamubwira ati abo ngabo bijambo ry'Imana uzubazana. Nawaambia wale wa neno la Mungu waleteni. Abandi ba makesi uzubashira kuri aba pastor. Lakini wengine wa kesi weka kwa pastor wengine. Neno word by word. Ijambo rimwe kurindi. Word after word. Ijambo rimwe kurindi. Iwe. Ngichi kintu kizagipushinga abantu kuza mu materaniro we. Ndio hicho kitu ambacho kinasukuma watu kuja katika kongamano. Twatunguka mu marembo. Tukitoka hapo kwa lango. Tukuzura indirimbo za mashimwe. Tunajazwa nyimbo za shukrani. Worship leaders bavungu tuzamura ibiganza. Worship hapo wakisema pandisha mikono. Ni itegeko ntukwiye kwicara. Ni amri, haupaswi kukaa. Kandi si itegeko ry'amategeko. Tena si amri. Ni itegeko ry'ikirere cyugurutse. Ni amri ya anga ambayo imefunguka. Ni itegeko ry'umwuka. Ni amri ya mbingu. Ni itegeko rya pushing iva ku Mungu. Ni amri ya pushing ambayo inatoka kwa Mungu. Ni itegeko riva mu myumvire ya kuramya. Ni amri inatoka katika vile unavyosikiza. Ni itegeko ryuzuye guhimbaza Imana. Ni amri ambayo inajaa kumsifu Mungu. Ya sababu ya kukaa kwako. Tubaza kugukorangiza. Ni kwa na unasimama kwa sababu tumeimba. Nyabunaka we ukaturirimbishi indirimbo 5 twari kuririmba imwe gusa. Tungeimba nyimbo moja lakini inasababisha tuimbe sana. Yana murekiriya iwacu mu mago. Acheni huko kwetu nyumbani. Duturane n'Imana. Tuishi na Mungu. Dukorane n'Imana. Tufanye pamoja na Mungu. Tubone Imana. Tumuone Mungu. Nitugera mu marembo twaje gusenga. Tukifika katika lengo tuzura amashimwe. Tujaze shukrani. Nakurebana. Hakuna kuangaliana. Nakumbeba ko umusinzira mwene wanyu yaje. Hakuna kuangalia ndugu yako. Cyangwa umukabu yaje. Ama ndugu yako. Cyangwa umugoro yaje. La. Oya ye. La. Ahubwo nukumenya ko Imana yaje. Bali ni kujua kwamba Mungu amekuja. Imana yashitse mu materaniro. Kwamba Mungu amekuja. Tukazamura ibiganza tukabona Imana. Tunapandisha mikono. Ni hayo. Gonna standing around. Standing around.
Haleluya. Twasomye ibice umurongo wa 14. Tumesoma mstari wa 14. Yohana Mtakatifu. Igice cha mbere. Sura ya kwanza mstari wa 14. Biblia yavuze ngo Ijambo umuntu. Biblia inasema neno akabadilika kuwa mtu. Ndugu zangu, iryo jambo mubana naryo. Neno hilo mwishi nalo. Ni Kristo wuzuye. Ni Kristo ambaye anajaa. Ni Kristo burembere. Ni Kristo ambaye amejaa. Iyo Biblia ufite papa. Biblia ambayo unayo baba. Ni Yesu wa Nazareti. Ni Yesu wa Nazareti. Ndasenze mu izina rya Yesu. Naomba katika jina la Yesu. Yesu ishuka. Yesu afunuliwe ndani mwako. Gezaho kuba ijambo. Badilika kuwa neno. Umuntu ugendana natwe. Geuka kuwa mtu ambaye anatembea pamoja nasi. Acha nirudilie. Nasenze mu izina rya Yesu. Naomba katika jina la Yesu. Bikabike kuba marestation. Isiwe kwa kusoma tu. Bikabike kuba inkuru. Isiwe habari. Jambo hahindutse umuntu. Neno akabadilika kuwa mtu. So what? Sasa nini? Haya ni nini mbona siyasikii? Izina rya Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Ijambo rihinduka umuntu ugendana nawe. Badilika neno hilo. Ijambo rihinduka Yesu ugendana nawe. Ijambo rihinduka Yesu gumana nawe. Tembea na uishi naye. Ijambo rihinduka Yesu gupushinga. Yesu abadilike ambayo atakusukuma. Ongera mu materaniro uzamura ibiganza. Alafu ukifika katika kongamano pandishe mikono msifu Mungu. Imani bafashe, Imani bagirire neza. Mungu awasaidie, Mungu awatendee mema. Amen. Amashyi mukomere Imana amashyi. Haleluya. Ayo mashyi ntahagije kuko ijambo ry'Imana tumvise. Ayo mashyi. Reka twongere dukomere Imana amashyi. Pigia Mungu makofi tena. Makofi kwa Mungu. Narimvuze ngo nabari abatakomye twese dukomere Imana amashyi. Pigieni Mungu makofi tafadhali. Reka tumuramburireho ibiganza twese. Tumubwire ngo ubarikiwe. Rimwe kabiri gatatu. Ubarikiwe. Komera Imana amashyi rwose. Makofi kwa Mungu, makofi kwa Mungu. Mungu awabariki sana. Aratugaburiye kabisa. Ametulisha kabisa.